Teman gue rasa demen digawe larang yang gak cinta resani akhir cerita. Mungkin ngomong demen dia ninggalakan sulaya cinta demi harta buang hati kita. Kita berat teman Roman Jackson Sobi terbikin spesial buat yang punya debat warga masyarakat Jambi segera terima kasih. Takkan sing dituduh senok sing selingkuh digawe wirang diterubah omongan demi wong anyar nikahkan cintane buyar. Berjuang wong anyar sing menang kalah ning dunia si badan bisa apa wong semene terima sabare bae. Pengen ngomong demen Kang Roja iki ninggalaken sulaya cinta demi harta buang hati kita. Kita berat teman dituduh senok sing selingkuh digawe wirang diterubah omongan demi wong anyar nikahkan cintane buyar. Rafa Production Sobi takkan sing berjuang wong anyar sing menang kalah ning dunia si badan bisa apa wong semene terima sabare bae. Pengen ngomong demen dia ninggalaken sulaya cinta demi harta buang hati kita. Kita berat teman masih bersama Putra Mania 100% asli. Selingkuh digawe wirang berubah omongan
demi wong anyar ningkatkan cintane buya. Yo, jero lagu ki jero. Kisah dewa, kisah akan sing berjuang wong anyar sing menang alam dunia si badan bisa apa wong semene nerima sabar baik duka berat teman duwe rasa demen digawe lara jaga cinta rusak di akhir cerita. Rafa Production Studio. Ngomong demen dia ninggal aja sulaya cinta ternyata buang hati kita duka berat teman